Danny Games 011 ovdje i danas ćemo da gledamo Five Nights of the Butchery. Prva epizoda. Ovo nije igrica, ovo je video. Znači, evo još jednog izazova ako gledate ovaj klip. Da možemo da udarimo 100 lajkova na ovom videu, to bi bilo super. I krećemo za 3, 2, 1, kreni. Šta Čika radi? Ja sam baš to primetio, šta dobroga Čika radi. Budajnija 2, Luke's Quest. Steven and the Raiders of these nuts. 50 Shades of Purple guy. Koga imamo ovdje? Nego li Toy Freddy. Imam neki loš osjećaj ovom klipu. Imam jedan veoma loš osjećaj. To mi se ne sviđa. Oj. Šta će to raditi? Baba! Šta Puppet radi tamo? Balloon Boy. I to je Čika. Bacio Malohon. Ojoj. Vidio sam nešto tamo oko ti. A šta do vraga Čika radi? Ne. Vidio sam ih opet. Vibra. Wow, kakav je ovo motorcikl. Wow, Golden Freddy Badass. Neke čikice i Gangnam Style. Bre. Šta se dogoditi? Wow! Oba su mrtvi. Game over. Five Nights of the Butchery. Kakav je to kraj onako? Šta Tomas radi tamo gore? Fuj! Da. Mislim, to ćemo da stanemo. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. I ja bih vam rekao jedinu stvar. Ćao.